sa gitna Minggaray, pero itong jumper and just so good the bounce, 2 points Minggaray. Alala. Ala. Rebound Barsikula. Ayan, sa wata. Barsikula na para sa gitna naman na Ala. Oh. Oy. Hulugs kanal. Ini siya shot clock kembali sa press wala. Rebound Piñas. Ay maramitan Minggaray Jay Lilipan. And a foul. Nambugin mo yung bunda ba? Wala na pahambog. Kami. Ay nakakadigan Basiko. Kuha ba yun? Sa kanaan. Agoy. Touchdown! 2 points Carvajal! 3 points. Ay nakakadigan Hanaya. Hanaya. Oh! Ay gani. Simpson now watching the game. Asa naman ito sila? With the best of the teams. Ira Peñas. Peñas wala. Rebound Scorpion. Pasok Carvajal. Carvajal na naman. Grabe fast break. It's a 3 points Carvajal. Ay nakakadigan na yung defense na nakakadigan. Carvajal. Pinot mo. And ngayon ako ang bata si Kabungkag. Ayan. Cons. Yes. Hello. Honorable Alia de la Rama, number 15. Dia sa kawalan sa probinsya sa Cavao del Norte. Setlak, Villarreal, number 15 sa malita, wala. Carvajal na naman, pases ko agad na Minggaray. Peñas. Sige, sige, dang. Hanaya. Ay! Oh! 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 Woo! Agoy to ara. Ay. Okay, good. Foul. Smile check. Ayan ang basketball point pa pin sa shot clock. Ay, Tora. It's a Barsikula. David Minabit, J. Minggaray, stop. Ay, foul. Substitution up. Cross-court pass. Damali sa press. Wala pa paro. Kasawi, 15. Hira po. Wala. Carmelates, nasa pa sa galing sa shot clock. Minggaray. Pero ito yung jumper. Carmelates, good. Kamali ngayon. Bawas ka sa laban na bitawan. Dahil niya warama. Kana. Pasok yung Minggaray. 3 against 1. Minggaray. Birahi. Basket. Score. Sa shot clock. Damali sa press. Bumita wala. Paparon. Oy, 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 oy. Andang si Mr. Scorpion King. Now easy now. Oh! La. Travel. Marami bigan. Shot lock down to Toby Barsikula. Pinanap si Mr. Hanaya. Hanaya looking for his teammate. Wow, libre. Basketball. Sa wata. Carmelates connection. Oy! Barsikula trying to break down the defense of Team Daniela Sten. Ay! Of course, atong MIO. Atong MIO sa Salicido. Jamale. Bravo! Basket kumalang din sa atin sa Barsikula. Barsikula perfect. Nilapit. Minggaray. Ay! Okay, same ball. Foul with first class. Rodney. Dibs. Dimos Racer. Yes, Bonbon! Victor! Oh, Victor! Yeah! 15 sila shot clock. Damale. Gusto maging pogi. Wala. Wa na pugi. Footback. Wala di hapon. Pero man. Saya supaya na tayo. Try to send the play of team sa wata. Carmen Lopez. Papalag Mitchell. Wow. Tikola connection. On the way from team sa wata. Carvajal. Challenge. Minggaray for the rebound. Barsikula 3 against 1. Kana, Hanaya. Okay, good. Time for the first quarter. Ay, pagkadindot.
to Mingaray, and Hanaya tumiraw. May foul. Wala Hanaya last rebound sa Tuzom. Ganda basket. 10. Dara. Papo. Giit siya. Sana niya, ibalik sa inyo. Start sa atong second quarter. Bench position pa ha, dili ang Curious sa press, Comunito, wala, rebound, Formilan. Katagas. Ang laki mo, Formilan. Kung sa gigahan mo. Ayun na, nag-dump, that is. Tagas no? Mga kaabaw. Formilan, reset, up, relax lang, players, videos. Dios. Kaya mga kaibigan, Carmel Lopez. Tumiray. Nice work sa ato, good work sa ay. Tora. Ayun, shout out to Mr. Ukire. Ayun, masaya. Ay. Miscommunication namin team. Team Sawata. Romero sa gitna. Tanong na 17. Kadel Omiko. Wala na kaibigan. Shot clock down to 10 seconds. Kanyot, wala pa na nangit sa aga, wala rin. Tataman sabi. Huli. Parimpin tatani. Pumilan na kapon. Taas oy. Oy. Angkol ni Ryan. Yan na. Wala ito. Bawat si Guzman. Yan Guzman. Ito yan. Yata sa. Oh, Camilo Basso. Ay. 15. Oh. 20. Cruz. Perimeter jumper. Aga wala rebound. Andun sila sa Camilotes. Huli mga kaibigan. Ayan naman yung fast play na Team Tane. Team Sawata. Tama din ang tama. Papo. Instabilio. Bong Ramirez. Ang first nickel sa Pablo. Ayan naman yung fast play mga kaibigan. Kadel Omiko. Pastor Bernihan. Pwede ba ang 18 tools? Bigla po mga sa tools. Let's achieve! 6 at Team Sawata. Tuyos. Score. Huli. And down to 15. Obrador Tokoy sa naman sa period. No, the same. Different result. DJ set clock 14. Carmen Lopez. Joy to the shooting lane. Lodipat. Romero pass to Camelo. Kana good. Nanti ka na, magdalawang rimon. Obrero. Obrador to Carmen Lopez. Ang harap talaga. Pwede sila shot clock. Mansa. Formilan. Ginamit ang katawan. Tama ng Itza. Wala. Rebound. Kauman mo. Wala na kamuyan. Shot clock 14. Formilan. Drive. Pero may foul. Tapos na mo sa inyo. Basketball. I would like also to acknowledge si Toto Piñas. Mga score. Anak Koyos. Ball fake. Perimeter jumper. Baseline. Wala. Reverse. Rosario. Ay, Kadel. Isidro. Kapsiloy. Lamsin. Kalimpong. Oy. Kadel. Kadel drive. Ay, wala. Uy. Kalimpong. Third, sila shot clock. Tumirap. Kabel. Kana. Dios. Ay na, big pass ngayon. Game mo na si Dios. Shot clock, Romero. Pass mo na mo. Kadel. Kayo ang second Pass set. to Permilan. Perimeter jumper. Come back. Basket is good. And we are under 3 minutes na kaibigan. Kalimpong talabang Itza. Wala. Ayaw naman yung pass play. Pass play. Again. Tira. Ayan. Agoy. Ayan good. Imo mix. 1 minute and 30. Next na biling. God bless sa tanang mga madagan. Wow, to step and shot. Gagawin dito naman sa
ayan na po. Ikatuluyan. Nice one! Walang basket. Ay! Ay, miscommunication. 10 seconds. Nice defense siya, nice. Kamot. 5 seconds, and let's go basol. Ikaw pat ayan. Awa na jud yan. Third quarter. Nasa walay kuas ka nag-urus-urus na sa kwarta. 15. Hindi na kaibigan. Kamahal, hindi ko makasaring ha. Sana. Hoy, Jade. Ay na, Kuyos. Oh. Nabitawan na kaibigan no? May sila shot clock. Ayaw na, Kanaya, Basikula. Oy, 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 oy. Jersey number 15, Basikula. Ang ala talaga. Kanaya, pero may final. O hindi sa tinayan na lalaking nagagdag mo na. Ang ngayon na kaibigan. Wow, ang ganda ng pasa. Pass break, pass bola. Ang ganda ng pasa. Ay! 23-26, Kopian lumipad. Okay, good. Oh, sige. Ngayon na kaibigan, Basikula. Basikula. Ayun Kala. Ala. Shot clock, 14. Pa. Ganda ng play, mga kaibigan. 15, Nintay. Ay, ala talaga mga kaibigan, mga kaibigan. Paparoon na ng point guard, court to court, paparoon. Scorpion basket. 26, Team Dagger. 11 points ang lamang. So lamang dagger. Oh, ito sa Pimig. Basikula. Good. Pagkanindot. Kani paspas. 37-28, Team Dagger. Dagko lang dyan ni. Ay. 14 sa shot clock, mga kaibigan. Ay, bahal. Nice defense sa Hanaya. Oy. Kuya sa Tuwara. basket connection. Ay. Oy. 19 sa shot clock. Mid-range jumper, wala. Ang walang bola. Hanaya, second rebound. Kuya Basikula. Basikula, may time 4 minutes and 28. Mr. Hanaya, 14 siya sa shoot. Kuyos. Kana. Lang sa gitna. Nintay sa tres. Wala. Kana. 14 siya shot clock. Isa. Ninggaray again. Nice Ninggaray. Ito siya. 100 pesos. Carvajal. Carvajal. Isinausap. Agoy taas. Ganda ko. Ow. And there's a call. Wala po. Oh, di. Rebound. Pwede siya shot clock. Kuya sa tres. Wala. Ayan na. Masyadong mahalap kaibigan. Paparoon. Zigzag moves. Wala. Basikula. Basikula. Tuara sa Kalamig. 37-33, kumakatok ang Okay, Team Sawata. Diyan sa Kuyos, tumigay, kumakaw sa 3 points. 7 points lead by the Dagger or gikan sa kanatan. Minggay, mid-range jumper, good. it's good in minutes, mga kaibigan. Pwede siya shot clock. Tumira sa net. Mamili na silang scholarship. Pwede siya shot clock. Minggaray. Wala. Oy, sulod. Oh! Go, baby boy. Obrador. Visit the Jade. Agoy. Oh, Migs Kuyos. Shout out, Mambibing Kuyos. Iwan din ang pasa. Wala.
Rebound. Ah. Almighty 3. 38. Rebound sa Hanayang. Ito sa Barsicola. Barsicola sa ilalim. Nakuha miscommunication. Walang Fast tumakbo. break. Kabel Uy. lagi isa. Ah. 2 points. Notes sa stage. Powered by Dave Light and Sound. 10 sa shot clock. Hanayang fadeaway shot. Ay. Not is good. Fast break ulit. Agol. Time out. Sawata. 15. Kuya sa 3. Pumige. Nice break. 3 points. Barrios 3 points. Halin sa inyo ni Ali Jane Dilarama. Long pass na Fast break ulit. Knockout play. Bawing. Play po tayo mga kamihan. 55. Ayan na. 500 na. Tira. Ayan. 20 second shot clock. 15. Wala. Tanong nga, Biggie Boy. St. Mary's, kaya? Number 20 second shot clock. Wala. Ayan na naman. Ang team Dagger ang opensa. Out. Rebound. Basket. nakabawi. Binding. Kiss. Sayang yung bayway ko na video. Videos. Agre. This is now the final quarter. Mula ko sa gilid. Ninggaray wala. Duhataya. Tamalan sa talagang. Pero meron. Kadang Wala. ko. Masulas. Oh. Rebound. Pak. Wala. Kaibigan. Nagkuha. Ay. Allah. Yay! Tumira. Asa man yun mo? Asa man yun? Lingkaran sa tres. Wala. Nilapit, nilabas, pero may 14. Kasabay mo tayo lang sa Gabrapi. Sa Garay. 15 sila shot clock. Lingkaran sa tres. Wala. Ferdinand for the rebound. Ay na lang natin yung Romero. Ay na yung fast play. Agre. Clock. Romero. 56, 43. Score. Ay, pizza na lang. Aniya, Jake na naman. 56, 46. Ferdinand, Champion. Wala. Rebound sa kata. Dami. Mula shot clock, Cruz. Obranoto, Cruz sa press, roll fake. Paso ng Obranoto, roll fake naman. Lingara sa gitna. Isinawsaw. Wala, agawa na rebound. Fast break uli. Ay. Ano si Kapel? Kapel Omiko. Ala. Ay, tora. Ay, pagka na lang. Ay, dua. Sa Dagger. Karamix. Tulog pa. Ay, good sa inyo. Ano yan? June na naman. Network, may pinabasan. Time! Ayan naman natin bounce. Okay, sa puntong magandang biya sa loob sa sasino. Okay, sa shot clock, team. Oh, brother. Ayan na kaibigan. Captain. Agui. Ramen. Si player. And practice sa foul. Which ang atong oras. 4 minutos sa 6 segundos. Rosario sa gitna. Tuming Garay sa ilalim. 51. 50 na lang. Kumakatot. Ay, Rosario shot clock. Flamelan sa gitna. Last bounce. And Mendes oras sa shot clock 15. Rosario. That's a GP foul. GP foul to GP. Shot clock down
to 8 seconds. Kaya naman sa front court. Sabroso down to 5. Wait for the buzzer. Good, is that? Good, good. Pasok! Hanela! 58, 53 na lang. 3 minutes. Hala, ay, bawi, coach. Kaya nagandang salamat sa Team Ripurna mananagmahal nga na suporta sa Bapki Palinyog sa Lunay Kabataan sa tuwang Open Basketball Yeah. 15 sila shot clock. Basic kulang. Mix. Sa ilalim ni Garay. 64-55. Pwedida! Wala! Pwedida! Ay, wala po. Labing, wala block. Garay. Boy Antos. We have 1 minute and 58 seconds while we have kapit na kaibigan. Shot pa Jodong. 27 shot clock and 1 minute and 45. Lingkaran sa tres. Wala. Nice box out. Pero ang Rodriguez. Shot clock 14. Perez. Pak, Wala. Agawan. Lingkaran. Hindi Lingkaran. ko masarin. Parang shot clock. Basik Kuya. Lingkaran. Dora. Ada sa Diyos na kaibigan. Hala. Ayan ang kaibigan. Hala. Pero wala tumaas. Referee foul. Kapit na kaibigan. Huwag bibitawag to wala team Sanata and team Tiger sa puso. Yun ang pamatay. Agreement sa picture nyo. Ma'am Aliyah, Jean Villarama, Mintaran, Wow. is basket. Termina ay mga kaibigan. That's 1 minute and 1 second. Stand by, Miss Day. Keep Palili. Powered by Sandal Pagtato. Ayan. Pag tinagalan nag-sponsor sa ato ang mga kailangan sa pwesta. Pasalamatan na pala po tayo. Kaya wala na tayo oras. Pasalamat. Barsikola ang alat La 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 la. Videos. Mga Videos. Garay. Ay. Hala. Ay, pagkakodya. Shot clock 35. Oy. Sige, panas. Okay, sige, sige. 10 sa shot clock. Suara. 20 seconds. Oh. 20 Oh, seconds. tres. Wala! Counted. Ah. Wala. Forward. Pa. Ayun. Basket. Isa pa to. Good, isa go. Nagbato na sila. Isa pa. Keep on in. Foul ng Garain. Wala basket sa preso. Magsisimula na. 9 8 Leads. Ah. 7 5 seconds. Daog ang Daggers. Champion Daggers. Second place ang Sawata. Meanwhile. Sige na, marano ka. Mag-shout. Oh. Shout out pag usap nila. Shout out. Hello. Naka-yellow. Shout out nila. Shout out, dali. Shout out sa mga bata ko. Yes, sa mga gwapo-gwapa. Sige. Ngay. Naka-shout out king. Kinsa imong makauban dito sa okay. Jin dali, Jin. Shout out sa mga kauban sa kuan. Para mo kang panig sa inyo na hindi. Yes. Torta. Yeah. Thank you. Cari kulita. Shout out. Shout out sa kuan, Halmon. Ah. Tingnan sa kusan nila siya.
Asa sponsor? Sana all na sponsor. Yeah, si. Ah, salamat. Shout out yan. Shout out. Yeah, dagan salamat sa inyong pagtanaw. Champion ang Dagger. Hantod sa sunod nato. Hantod sa sunod nato mga